The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Angivusele mbukeli ngiphinze nkwemukele elihlelweni isive siyathuthuka lokuvuselako nguye nokwazi iphumelele wakaDlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sidakulethela umsebenzi wekwethulwa ngaloko semthethweni kwesiGulumba ETLB kuyo inhlangano yentsha iGolden Roots Investments yakumathetha eSteki ngaphansi kwenkundla yaseligongolweni esifundeni saseLibonjeni. Kanti ke mbukeli lokwethula lesiGulumba ngaloko semthethweni kwaba ngiyo indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini. Sigulumba mbukeli sabita imali lebalelwa ku 1.8 million emalangeni ngekusitwangiso sikhwama sekuthuthukisa tifundza iRDF Regional Development Fund. Asingene ehlelweni ke mbukeli ngethemba ukuthi uthathokotela kakhulu. Lowamukela indvuna yelitiko letinkhundla nelibandla layo umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini kulombuthano kwaba ngumphathi sifundza saseLibonjeni umnumzane Themba Msibi naye lowabonga wagangatsa kuwo emakhosi akuleli ngako kusungulwa kwetikhwama tentuthuko lathi wandlondlo setiyishintshe kakhulu impilo yesive sawo fana naso lesaka RDF. Lowakhulumela lenhlangano yebantfu labasha iGolden Roots Investments Pty Ltd waba ngumnumzane Banele Mabunza lochaza kabanti kutsi lenhlangano yakhe yasunguleka kanjani njengoba uthi inemalunga lalishumi labayimfica babo besilisa bese kuthi munye wayo wesifazane. Umnumzane Mabunza uthi lenhlangano yabo yasungulwa ngeminyaka wa 2021 ngemuva kokuthi itimbandzakanye nawo umsebenzi wetakhiwo letinkhulu pheceleti i-construction. Inhlangano iqale 2021 lapho khona ibe based ku construction ngelilunga lethu linye lelingu director lase seliyabuya lithi hey nayi into le kanjena asesihlanganiseni siye enkundleni siyosebenzisa na imali esiniketwa yona nguhulumende ukuze sizokhona ukuthi sithuthuke singimanga. Cha, sahlangana vele ya eParliament lephumile basichazela ukuthi kudzingeka lokhu nalokhu lokufaka ekhathi lo 10%. Sahlangana singemalunga sawulungisa 10% saphinde sabuya enkundleni. Kwaba ngilapho khona inkundla futhi yasithatha isichubekela phambili lokuthi size sahamba saze safika kunalilanga lanamuhla uhulumende sekasidilivela nangumshini lo lapha emva kwami. Okay, kukhuluma ngawo ke lo mshini ukuthi utanisita kangakanani ezinhlangano noma ezi-community? Umshina utasisita kakhulu msakade njengoba ngingachaza phambilini singemalunga lalishumi kule nhlangano lokusho ukuthi uswede sebuphelile kulamalunga kulama branches alamalunga lala kule nhlangano. Ngakulokunye umnumzane Mabunza uthi lenhlangano yabo ineliphupho lekuthi inhlondlobale kakhulu kangangekuthi ifake lesiGulumba ukuthi sisebente etinkapaneni letinkhulu takuleli lesetiposondvo nzima letimbandzakanya nemisebenzi yekwakha. SiGulumba sibukile kusifaka etinkapaneni letinkhulu letikhona ka construction. We are currently working with Inyatsi and Stephen Stokes. So sibhekile ukuthi sithatha siGulumba sethu siyosipresenta njengoba sesikhona besike sahamba salifaka licembe sasho ukuthi sinendvole kanjena seke sekulula nyalo ukukhuluma ngendvole sekhona lethi yothiwa nayi umshini sewukhona singumango sibantu labasha futhi sesitawuthuthuka ngaleyo ndlela leyo. Lowakhulumela bona baka Micro Projects kwaba ngumake Ncane Vilane longumphathi walesikhwama saka RDF uveta ukuthi lesikhwama sesishintshe kakhulu timpilo temaswati lamanyenti akuleli kuto tonke tinkhundla. Namuhla silana eligongolweni enkundleni sito uhalalisela iGolden Roots ukuthi nayo izuze kulesikhwama saka RDF. Babangilabanye bekathi bafaka isicelo namuhla ke sebatothola lokubekathe bakucelile lokuyi-TLB lapho inhlangano ihlangabetile nahulumende wabahlangabethe. Hulumende ke uhlangabetile ngemali lenganga noma uba usithengele siGulumba ngemali lenganga 1.8 million
lokuyimali lenkulu sibili ngoba nenhlangano nayo icishe yafaka imali enganga 180,000. Sitobabongela nje bantu labalishumi labasha cishe basha bonke laba siyababongela insha yala eligongolweni bangunayini labaduna namunye lo wesimami. Sijabulile sifisela eMaswati ngathi lokwentiwe ngilensha namuhla bekangenda njalo onke eMaswati because nyalo sesibuke ukuthi wonke umuntu akatiqashe abe sebhizinisini. Uhulumende ke ubuke kakhulu insha and lana la kusito ubona insha iphumile ngedingane ito ufuna isitakale emisebenzini lehlukene. Ngakulolunye luhlangothi Make Ncane Vilane ubongela kakhulu yona lenkampani yabantu labasha ngekuthi ibe lihlahlandlela ngakuto tebhizinisi yekwakha. Unxusa sonke sive seMaswati ukuthi sivakashele tinkhundla taso kude kuthi sitokuthola kabanti ngemigomo yekuhlomula kulesikhwama kude kucosheke kati etiko kuliwe nabo busweti. Siyathemba ukuthi nyalo ngoba sebasitholele sigulumba sebatawuchubeka nemisebenzi wekutiqasha kanti vele nayitolo bebatiqashile banaleminye imisebenzi labayifakile labasebenta ngayo la emgwaqweni. Sizothi halala Golden Roots halala bantu labasha siyaba invite bonke ke labala estekne macanseko ukuthi funzani envuthwaneni naba labantwana babeka namhla sibatasiqasha sonke sibe sobabe ngoba basebabo soma business. Mhlawumbe kwekucala singabona indvuna yelitiko lokungiyo lethathele lesigaba sekuthingwe babambisane na PS welitiko nawo onke ama officials ahulumeni. Usukela umnyaka nje angisati nekusidingakhe imisebenzi lethulile indvuna lethulwe ku-PS lapho ithula imisebenzi lehlukene leminye ngemabhasi labonye digulumba leminye dinkukhu la enzaweni nje bekunemisebenzi lobekade uthulwa itolo lokufaka ikhathi dinkukhu. Namhlanje uvukele lowekunene wayohlola nje longanga minister wawukhanza ukuthi lo msebenzi ukhona uyasebenza and kuyabonakala ukuthi utawukhosi. Sibonga uhulumende wembube nguye lo wasungula lesikhwama and lesikhwama siyasebenza wekunene siyasibona ukuthi eMaswati lamaningi ayasitakala endawona lonkwe endawona lokunciphisa lobuphuya eMaswatini sekashintshile sekuneshintsho lelikhulu sesiyabona ukuthi imali leningi yaka RDF nyalo seyisita kucala imisebenzi itolo bekade isita etakhiweni kopha namhla isita kucala imisebenzi ngoba live lonke liyebonile ukuthi kuze kube khona kuphila kuze kunciphiswe kuhlupheka nendlala emakhaya kufuneka singene la ka RDF sicale imisebenzi. Sibonga asiyekeli embubeni yeMaswati siyabonga wenkosi. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseligongolweni umhlonishwa Joseph Souza abeka yona inkulumo yakhe kulombuthano wakhutalwa nalwandle emakhosini akuleli ngako kusungula kwalesikhwama sekulwa nebuphuya saka RDF lathi umhlonishwa Souza sesidlale inzima lebonakalako ekulweni nabo buphuya velonke. Loko nje lelitiko letinkundla and administration babhizi baletha uhulumende nyalo la letinto setashe setendeke le ngoba nyalo onke ama decisions satayendwa local enkundleni sengeke uthole ukuthi lento kuthatha bo 2 years solokwentiwa ticelo thina nje makufika within a month sobe sicethe yonke lento lona uma kutalandzela letingoni ngoba kunati ingoni efuna tilandzele sobe sicethile tinkundla decidile ukuthi nyalo laba siyabanika labafuna kuyosebenza kuthi imsebenzi la ngaphandle iyouth ayide ema decision ayendiwa la tinkundleni noma ngoba kuphi ligongolo lohamba phambili. Siyababongela laba Golden Roots majaha lamancane la kuthi bothola umshini longaka lothi 1.8 million is almost 2 million umshini. So mawubuka abantu labancane in most cases baye bathi tinkundla tisebenza bathi ayisebenzi lenkundla kude lesitakala abantu labancane baphume batohamba bete tinkundleni basivakashele tinkundla bete batofuna lisito laba nje sebombasada be-youth laba ukuthi na youth ilitholile yala itseligongolweni sithi siyaba encourage abantu abancane abasonzele etinkundleni batothola lisito kakhulu laba baseligongolweni ama decisions basheshe bawende lo wathi nje sizi ukuthi thina silalenza le parliament lecalelo umsebenzi lo lena the 11th parliament isebenzile saqhubeka nawo ekugcineni kwakhona
naku sebatholile nayi umshini lomuhle kangaka futhi lo the most beautiful machinery uvula bo aircon phakathi. Lo wasukumisa indvuna yelitiko letinkhundla kulombuthano kwaba ngumabhalane lomkhulu etiko letinkhundla Make Nonhlanhla Dlamini uLamadonsela, naye lo wabongela kakhulu lenhlangano yaka Golden Roots ngekuthengelwa le TLB ngemali lengu 1.8 million emalangeni. Lathi uLamadonsela uyethemba ukuthi itosebenta ngekutikhandla ngaso sonke isikhathi kude indlondlobale lesibili. Indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini seyibeka yona inkulumo yayo lebalulekile, yaqala ngekubonga wona emakhosi ngenhlakanipho yawo ngekusungula lesikhwama saka RDF. Lathi injongo yaso ukuthi emaswati asungule emabhizinisi awo kude alwe nebuphuya lapha eveni kucosheke nakati etiko. Angisho ukuthi evikini eliphelile ecabinet sokuvile ukukhuluma sawuthwala lo mbiko lokuthi ka micro projects sekune ticelo letinengangaka. Siyethemba ukuthi itabambisana icabinet nayo ikhanze kufanele ukuthi micro projects njengaloko angumntwana wahulumende le mali akayithole le ukuthi akhone ku deliver lokufuna kulamaswati. Kunesidzingo sekuthi letimali lematikhwama latisukumisile uhulumende kufuneka ukuthi tibe nemali leyenele ukuthi lamaswati angaceli bese akasakuthola lokulakucelile. iRDF bekunene soyabonakala umbhothu lala ihambe khona ukuthi iqhamukaphi. Sekunengi lesingakukhomba. Kodwa ngeke sidino ngesiphele amandla lokuthi konke lesikwendako sikwalayele umhlaba lokuthi sendani. Nathi toti inkundla sikhombise lokuthi sendani. Kafishane nje lesikhwama lesi bekunene nayisisungula imbobo emhlaba. Inhloso yayo lenkulu yaso lenkulu bekukuthi akubonakale emaswati athuthuka ku grassroots ngaphandle kokumela uhulumende lomkhulu ukuthi ucabangane ngema national programs akavele uhulumende abonakale adeliver. Kuyasijabulisa ke lokuthi lesikhwama vele le mandate vele imbobo emhlaba lebeyivele lesikhwama isukumisele yena yona vele yenteka ngoba siyadibona impilo emaswati tiyashintsha ngelanga kusasenjetwa bekunene. Sasivile ukuthi lesikhwama sasunguleka kanjani ngisosilo semhlaba njengoba injongo yaso ukuthi emaswati asungule emabhizinisi alwe nabo buphuya. Kulomsebenzi indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini wase uyaveta nekuthi sikhwama sekulwa nebuphuya iPoverty Reduction Fund sesitobuya ngemuva kwekuthi sime kusebenta iminyaka lesabalele. Indvuna Dlamini ithi litiko layo letinkhundla kulamalanga lisemkhankasweni wekuthi kwakhiwe umthetho wokusebenta kwaso ema-operational guidelines. Uthi sinenhloso yekuthi sinika umuntu ngamunye imali lebalelwa ku-200,000 emalangeni bese kuthi inhlangano ngayinye yona ithole imali lebalelwa ku-500,000 emalangeni. Ngisho ke mphathi sifundza lokuthi i-Poverty Reduction Fund lekusona sikhwama lesingaba yisolution kulesikhalo lesikhona sekuthi lokuhlangana lokwenta njani iyabuya noma ngingade sibuya ngalesingakhi kodwa liqiniso lithi litiko selwacedzile ama regulations lokuwalungisa nyalo nje selwanike finance nyawo la kwentako ubuka ukuthi ngabe esilulwini kunjani ahlangane finance committee bavele bawaphasise ama regulations kusenjetwe bekunene. Lama regulations ke mhlonishwa emphathi sifundza nawe mhlonishwa ngale parliament nesive sonke sesiwakhe ngalendlela yokuthi sinele tikweni sesiyakuqonza lokuthi lelive leli kude indlela engaya ngayo embili nangabe tonke into esifunako sitawumela ukuthi kwehle indvuna embabane kungasenjetwa kumele uthiwa kumele minister embabane kumele PS embabane. Lama regulations poverty reduction athi imali kufuna umuntu ayithole enkundleni yakhe utawufaka sicelo enkundleni uthi ungasifaka sicelo enkundleni siye bathuthukise ngoba tabesoloko ibusiness nako kuyi development basiscrutinize noma ke basibuke bathuthukise lokuthi vele singiso yini vele siviable yini le mali tawubuya yini nabe sekwendekile lokho bese bayasibuyisa sebenza le dosa lento yako lamhla
bayinika umphathi sifundza kodwa ke nyalo batawubuyisela lenkundleni banikele council lehola indvuna yenkundla bathi cha yabona lo muntu lo uteka yona mbamba yaphila lendvo yakhe ingabuya le mali yembuso ningamnika le mali ba recommend bese libandla lenkundla lithi yes siyakunika sikhumbuzo Dlamini le mali loyifuna ko le 300,000 hamba usebenza but le mali tawubuya sikwelede lesi with interest letabe ibekiwe ukuthi yagcina phasi le usiyaba ngimalini le mali uyayiboleka enkundleni yakho le mali this time around sitayihlephula ngetinkundla ngeke kwenteke bese ibuthwa basenkweni ngoba bana minister bona siyenkweni lenenge inkundla ngenkundla itaba nesayo sikhwama labatawuboleka khona abantu bayithaphuta seligongolweni bente umkhwalo omubi wengabhadari nasekuphele imali bese bayahlala abasendilutho bona ngoba bayicedzile imali abakhona kuyihambela abakhona nekunazana nekuyidalisa nawo tawendeka nyalo tinkundla tiperformako utawuva ukuthi sebakhashane sebanama billions noma sebanama hundreds of millions because le mali bayihambisa ibuye siyathi ke uhulumende udede imali but sikubukile ukuthi asivele sibeke imali lesetulu lengenda ukuthi lofuna imali lencane kakhulu lofuna ukuthengisa amafeti noma imarket yakhe lencane akhona ukuthola sitakale but nawo ufuna ibhizinisi lebuka kwemehlweni naye akhona ukuthi angasitakala athuthuke kungako nje sithe umuntu nakayedwana awu labo 25,000 into basifikisana zawo kulesikhathi salamuhla sathi nakuhle uNkulunkulu ikhona imali finance ufuna athola up to 200,000 nakayedwana akhona ukusebenza bese bantfu nabayinkampani noma ke bahlangene sebayinhlangano noma bayinkampani bathola up to 500,000 sitakwathi lokuthi bangafuna ama millions bantu but uhulumende siyamade ukuthi udede imali etanele kova nje lokuthi sicale bekwazi kwendako mase sikhululele sikhwama seyakhekile le mali siyilanza ihambela kahle buya kahle le mali utawukhanza ukuthi nganyelanga kutawubona le nkundla isho ukuthi ayikhona seyinengi lethu imali etsina kambe sesina 20 million esikhwameni bayabuyisa abantu yahamba yabuya hayi asesemnika na 1 million umuntu kuyabe sekusho le nkundla ngoba ibuka iperformance yalesikhwama based kule nkundla yabo labakuyo kungakho bekunene sithi cha ku RDF bekunene igrant le asifisi lokusishintshe ngoba baye basho labanye bathi yini ngayishintshe nimabolekisela abantu ngoba sibayitsapota kakhulu le mali manje itsapota kakhulu le mali sine sengihulumele siyajabula ngoba siyathi lokuthi itathe ishintsha impilo tenu. Seyiphetha inkulumo yayo lebalulekile indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini yase inxusa lamalunga alenhlangano ukuthi asebende ngokutikhandla ibambane njalo njalo kubede kucekelana phansi kude kuthi lenhlangano yabo indlondlobale sibili kuliwe nabo buphuya lathi umlangeni buthe bhememe kuleli lapha ke bathi lamhla silangene ngenkampani la bese ngiyihumusha mina siyangekhuta PS uthi ngeke phela umhlonishwa utawuvela kabe emhlabeni ngoba ba register abantu leka registrar of companies khona batabathe bayafuna lakho ligama bangasalithola mina bengithi imphanze tegolide leti uthi cha bathi ngigolden roots sithi ke bekunene asinibongele kuna ngumsebenzi nangu wendile siqale nje kunidumisela lo ukuthi nibe nemicondvo yokuhlangana la ngaphandle kunemicondvo leminingi ngendlela esimanga lengadeki tona lapho khona kunetinshumayelo letithi bantfu ngeke basebenzele nabahlangene ngeke sebele liqiniso lokho liqiniso lithi bantfu labanjingile emhlabeni labaningi bakhona sekukancane nje lokuthi kuthiwa akunenjinga emhlaba ngosikhumbuzo Dlamini isikhathi esiningi bonke abantu abanjingile bakuma partnerships noma besoyentile yakhe ibhizinisi ayedwana uyakuqonza lokuthi naye ingalimala le business tebe sekufe konke nangabe ngaka partnership nalabanye kungako ukhanza abantu abana business sebahlanyele ama-shares ngalanga sencele embili nangasekudla nangemuva ukhanza ukuthi lo muntu nje ngendeka wena wathi yena but imali takhe utihlanyele enzana eziningi ezihlukahlukene kusho ukuthi kuhlangana kunemandla ebhizinisini siyacela ke bekunene ukuthi awuchubeke lo moya ukuhlangana soshumayela emhlonishwa Soza ngiyathi lokuthi ningakhela uzungu eParliament solo nifuna ukuthi abantu banciphe labantu kulaba labalishumi ngete nganiphikisa umhlonishwa lokuthi abanciphe abantu kodwa nje liqiniso lithi mina njengendvuna yetinkundla solo ngiyasho ngithi bakahle labantu kahle ukuthi bahlangane nangabe umuntu afuna ukutendela kwakhe yedwana usinika umthwalo silitiko ukuthi asibuke letikhwama
lapho khona angastakala khona naye akasitakala edvana kodwa lesi sikhwama sona awungaba ingodi kusidisturb amhlonishwa seniyabambisana eParliament lokuthi ayihlale nje le RDF akukhule le mali kuphela kodwa labantu baqhubeka belishumi lo 10% aqhubeka abe khona seningabuka ke nabe senanciphisa but nje kufuneka bekhwala kufaka komuntu phela kutomkhutsata naye lokuthi naye akasebenta athi ukuthi hey lapha ngilahlekelwe ngifake amandla ami la ngifake imali yami la singasho nje ukuthi kuye golden roots nendelo kuhle kakhulu sobakhulumeti ikhuluma ngesabile emva kakhulu ukuthi sayina utshela abanye lokuthi bangasebenta anithi ngeke batshela ngemlomo nithi ngalo ukuthi nendelo umsentweni uqhakaze ubonakale uyembili bathe sebayabona labanye ukuthi hana siyadibambelela kunengilokhwana ngaphandle bathi akasebenza RDF athi sebenza inkundla kude le mali siqiniseke singaninika sona ukuthi kusukela lamuhla kuyembili indlela nga finance sibambisile sasibika nje elunga leParliament lokuthi siyabonga support yenu naseParliament nakuinduna ka finance bekunene very committed kubona inkundla tshintsha imali nje eminyaka lophelile lebengasavamisi kwenteka seyisinikile induna ka finance yonke lokuthi kalomshini lona nje nyalo kule bese basinikena itolo so sinikele enye nyalo yeqedza imali eminyaka ophelile nyalo nje kude imali eminyaka lophelile la sigweda yona uhulumende sesikhoma seRDF futhi uhulumende nyalo soqalile usifakela imali yalonyaka nakhona ucommitted uhulumende ukuthi asinike yonke le mali within the financial year ukuze kuthi tobonakala le service delivery ikakhulu ngoba iya direct le pass kulabantu labasemakhaya noma kulabantu labahluphekile ngalezo zizathu ke siyanikhuthaza lokuthi vele ichubekani nifake emandla bekunene impahla ke le soshido amphathi sifunza la ayisiyo yena impahla le mpahla nje iyafana nentombi utsomele intombi nawe solo nje uyibuka ugadzelanga le kuyifaka esibayeni iba yakho ngayekhathi soyifaka esibayeni sengumfati wakho ke loyo but nje kuseyintombi nathi sinemajala amadzala sengathi phosa inyanzana awuve ukuthi asihluthulile esiyithethe nani ke similarly kunjalo le mpahla le athi lama regulations nibowafunza nawo athi le mpahla uyabolekwa uhulumende le mpahla uyakunika for i-lifespan yayo i-lifespan ke ngetiyashiwo induna yetinkundla lena nje ngayibuta la ku swazi track lokuthi kodwa i-TLB ithini i-lifespan yayo ngiyayati yekhumbi noma yemoto ukuthi ngi5 years but yellow plant awungathi yale kubo 15 years ngeke bengaphasi kwa 10 years angifuna ukuthi futhi nihawukele ukuthi anitshele ukuthi ngingakhi ufuna kwathi induna utshela induna lokuthi ithini lifespan but nini fasa nambeni kwati lamuhla lo mshini usangakabi ngewena kungako lo mshini lo noma bese nicaya kangakanani ebusinessini Joan nesengivile nje ngathumza wathi niyasebenza vele already nisefield niyasebenza ngeke bese nisasithengiseni lo mshini sitomane silungise ukuthi i-cash flow yethu ngeke uthengise lona wahulumende awuthengiswa lona nabe soniqaka nitawubuya nitshele batfukisi benu nitshele inkundla batshele PS uhamba ulandwe noma ulethe nini kukahle ukuthi niulethe ke naso sintoni nemuca niulethe sihambe sonika labanye phela ushido PS wathi khwa abanye abafuna kolomshini kafishane bekunene le madla iphatheni kahle kuze kufike isikhathi lapho khona tabe sekuyacaca ukuthi sewungewena nomshini kuyisaya ke ukuthi ngayekhathi usewahulumende fanele uphathe kahle kakhulu khona naso ushintsha abangewena uthi besolo uphilile good condition siyacela ke bekunene ukuthi uphatheni kahle lo mshini unikhicitele lenikhicitako akusikwa uhulumende wena kodwa lo mshini wahulumende kodwa uhulumende unayo interest nale nikhicitako interest ecala uhulumende ubona ukuthi njalo ngeminyaka noma njalo ngesikhathi lesitsite kube khona nekutfolako ama dividends latsite latawushintsha impilo tenu phela lokho siyafuna ukubona senguhulumende lokuthi lele sinentele kona kuyanisida invele interest ekucala leyo ukuthi niyazuza nina interest lesibili ngulokuthi vele lempahla iphatheke kahle yini kuyinterest kahulumende nako lokho sisabe solo sikubuka interest lesithathu ngulokuthi vele nirana ibusiness indloku lenicele kona sengishido ukuthi uhulumende going forward ticelo nyalo within 6 months mawucelile ka-RDF utabukutholela okufunako because sesimambele unyawo lolo nyalo lawo magama siyabonga kakhulu bekunene sesivele lo msebenzi siyawuphakamisa lokuthi sale bawusebenta be-Golden Roots bathuthuke nganye langa sibuye sesitobuka le truck lasho kondlondlo
ngivile ke ndlondlo lama ukukhulumela nje nawe ukhutsata ngeva lo munye sisi enda nje isandla bengicanga ukuthi ukhweba mina kanti uyakhuluma uphendula wena na uthi naso ufuna iloli uthi khona iloli but ke mina sengikusho nyalo sengithi sifuna nganye ilanga kubuya sitowubona umsebenzi owukhulile senalokunye lokunenge lokutelwe kunomsebenzi lo ngalawo magama siyabongela kakhulu bakeni inkosi nibusise. Kuwona lo mbuthano lowabongela indlunkulu yakalanga kwaba yindvuna yemcuba umnumzane Phetha Kahle Mavuso lowabongela lenhlangano yalabasha iGolden Roots Investments ngekuthi isekeleke ngekuthengelwa lengcatha ye-TLB lathi wancele kati vele sotawucosheka etiko. Ubonga wona emakhosi akuleli ngekucabangela sona sive sawo ngato tikhwama letifaka ekhatsi lesi saka RDF lathi sesidlale inzima lebonakalako sibili kuto tonke tinkundla takuleli. Ubeketela kunemvuzo lomuhle kuhlonipha kunetithelo letihle nani ke enhlangano kulomshini enikwa wona yendani liciniso nibeketele ningathathi into etawujubelisa kuze umshini ubekani ube kahle nangu emagama lenganika wona kude lamanenge indlungu lingasho lokuba nibayo nonke iyathanza ukuthi lenikwendako kwendeni ngeliciniso nangekuthembeka. Simaziya Mcanco cha siya Siyivile indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini alandzisa ngawo umlandvo wasolesikhwama saka RDF lesasungulwa ngiso silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu ngekuthi kusungulwe emabhizinisi kuphindze futhi kuphele nendlala lena emakhaya. Bobukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV angikuvalelise mbukeli ligama lami nokwazi iphumelele wakaDlamini ngethembe ukuthi ulithokotele kakhulu ihlelo lanamuhla asihlangane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.